Nongeye kubaha ikaze mwe mudahwema kudukurikira hano kuri Juri TV. Murabizi ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, haba iby'imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye mu kugira ngo mumenye ikiri kujya mbere nk'abanyarwanda badahwema kutwereka ko mudukurikiye. Mwe ndabasaba gukomeza gukora subscribe, kandi nawe wakoze subscribe ndakwinginze hari link mugenzi wawe arusheho gukora subscribe kugira ngo nawe arusheho kudukurikira kuri buri biganiro byiza tugenda dushyira ku muyoboro wacu wa YouTube wa Juri TV. Hagati aho ngo Sunak yavuze igihe indege z'abimukira zizahagurukira ashimira intambwe u Rwanda rwateye. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ko indege ya mbere izazana abimukira i Kigali izahaguruka mu byumweru bibiri hagati y'itariki 10 ndetse na 12. Ashimira intambwe guverinoma y'u Rwanda iri gutera mu myiteguro yo kubakira. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa 22 Mata umwaka wa 2024, Sunak yatangaje ko guverinoma y'Ubwongereza yamaze gutunganya ibisabwa byose birimo gutegura ikibuga cy'indege abimukira bazahagurukiraho. Yagize ati, nakwemeza ko ikibuga cy'indege twamaze kugitegura. Twakoresheje indege kandi dufite abantu basaga 500 twahaye amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru. Biteguye ngo guherekeza abimukira mu Rwanda hamwe n'abandi 300 bazahugurwa mu byumweru bibiri biri imbere. Muri Kamena umwaka wa 2022, urukiko rw'i Burayi rushinzwe kurinda uburenganzira bw'ikiremwa muntu ECHR rwahagaritse indege ya mbere yiteguraga kuzana abimukira i Kigali, rusobanura ko iyi gahunda itubahiriza uburenganzira bw'abimukira. Sunak akomoza kuri ECHR yatangaje ko guverinoma ye itazigera yubahiriza icyemezo cy'inkiko zo hanze y'igihugu, agaragaza ko iyi gahunda igamije kurinda umutekano w'Ubwongereza kurusha ibindi byose. Ati, nibiba ngombwa ko duhitamo hagati y'umutekano w'igihugu kurinda imipaka yacu birumvikana niyo nzashyira imbere. Uyu muyobozi yagaragaje ko guverinoma yifuzaga gushyira mu bikorwa iyi gahunda hakiri kare, ariko ngo hakererejwe n'abazengereje kwitambika aya masezerano barimo abacamanza b'urukiko ndetse n'abagize ishyaka rya Labour ritavuga rumwe nawe. Sunak yababajijwe niba u Rwanda rwitegura kwakira abimukira bijyanye n'uko guverinoma y'Ubwongereza ibyifuza, asubiza ko ruri gukora byose bisabwa kugira ngo iyi gahunda igende neza. Yasobanuye ko hashingiye ku bufatanye bwa hafi bwa guverinoma z'ibihugu byombi hashyizweho itsinda rishinzwe gukurikiranira imyiteguro hafi ndetse n'uburyo izagendamo neza. Ku itariki 22 Mata umwaka wa 2024, abagize icyiciro kibanza cy'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ngo bagiye impaka ku mushinga w'amavugurura agamije gukereza iyi gahunda wateguwe n'abatavuga rumwe na guverinoma. Byitezwe ko nk'uko babigenje ubushize batari buyemere. Sunak akaba yarabwiye abanyamakuru ko iki kibazo kigomba kurangira muri iyi minsi, kuko ngo abagize icyicaro cy'inteko ngo batazahaguruka ngo batagikuye mu nzira. Yasobanuye ko buri wese amaze kurambirwa gutegereza ko iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa. Ngayo nguko urumva yuko imyiteguro yo kuzana abimukira cyangwa se gutuza abimukira mu Rwanda iri ku musozo, nk'uko Sunak akaba ari minisitiri w'igihugu cy'Ubwongereza akomeje kubitangaza, kandi akavuga ko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nayo yiteguye ndetse n'ibisabwa byose biri ku murongo kugira ngo irusheho kwakira abantu b'abimukira bagiye guturuka mu gihugu cy'Ubwongereza. Hagati aho n'ubundi ngo u Rwanda rukomeje guhirwa. Ubuhinde n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku isonga mu gushora imari nyinshi mu Rwanda mu mwaka wa 2023. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko mu ishoramari ryanditswe rifite inkomoko mu mahanga mu mwaka wa 2023, ibigo bikomoka mu Buhinde ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu haribo baje ku isonga, aho Ubuhinde bwihariye 7.1% y'ishoramari ryose, naho ngo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bikagera mu 5.6%. Ibigo 42 by'ishoramari byanditswe mu Rwanda bifite inkomoko mu Buhinde byashoye angana na miliyoni 175.2 by'amadolari y'Abanyamerika nasaga miliyari 225.7 kuri ubu mu mafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2023. Ngo mu gihe ibi bigo bibiri bikomoka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byashoye ahagera kuri miliyoni 138.2 by'amadolari y'Abanyamerika, akaba asaga miliyari 178 mu mafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2023. Ibindi bihugu byaje imbere mu kugira ibigo byashoye imari nyinshi mu Rwanda ngo harimo Ubudage bwashoye hagera kuri miliyoni 131.5 by'amadolari y'Abanyamerika mu mishinga 8 bihwanye na 5.3%. Mozambique yo ngo yashoye miliyoni 177.9 by'amadolari y'Abanyamerika ngahwanye na 4.8%. Niger ngo ishora miliyoni 115 ndetse n'2 by'amadolari y'Abanyamerika bigana na 4.7%. Ngo nayo imishinga 11 ikomoka mu gihugu cy'Ubwongereza yashowemo miliyoni 106.8 by'amadolari y'Abanyamerika bihwanye na 4.3% y'ishoramari ryose. Ngo ni mu gihe ishoramari rikomoka imbere mu gihugu ryo ryazamutse ikagera ku gaciro ka miliyoni 959.5 by'amadolari y'Abanyamerika bihwanye na 38.8% y'ishoramari ryose akomoka mu mishinga 170 yanditswe mu mwaka wa 2023.
Kuzamuka kw'ishoramari rikomoka muri ibyo bihugu cyane nk'Ubuhinde cyangwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo ryatewe ahanini n'umubano mwiza ibi bihugu bisanzwe bifatanye n'igihugu cy'u Rwanda. Wakwiyongeraho umutekano igihugu gifite no korohereza ishoramari kuko ubu bisaba gusa amasaha 6 ngo umuntu abe amaze gufungura ikigo cy'ubucuruzi mu Rwanda. Buhinde mu mwaka wa 2018 umubano w'igihugu cy'Ubuhinde n'u Rwanda warushijeho gushimangirwa ngo Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Narendra Modi yagiriraga uruzinduko rwa mbere mu Rwanda ngo rwahinduye isura y'umubano hagati y'ibihugu bisanzwe bifitanye ubufatanye kuva kera. Mu ruzinduko rwe ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubufatanye MOUs yibanda ku byiciro by'umutekano, ubucuruzi, ubufatanye no kongera umusaruro w'amata, ubufatanye mu kuzamura umusaruro w'impu, ubuhinzi ndetse n'umuco. Ubuhinde bukaba buri mu bihugu byateye imbere ndetse byohereza ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibikoreshwa ku rwego rw'ubuvuzi kandi bikagira ishoramari mu ngeri z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi, ubwubatsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bigo bikomeye by'Abahinde byashoye imari mu Rwanda birimo Airtel, Virunga Biotech Limited, Malasa Holding, Acacia Property Development, Kabuye Sugar Works, Imana Steel Rwanda Limited, Caridriac Speciality Rwanda, Rubagano Tea Company Limited, Kivu Tea Company Limited ndetse ngo n'ibindi. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu buri mu ngeri zitandukanye zirimo mu bucuruzi, ishoramari, uburezi, koranabuhanga, serivisi z'imari ndetse n'ibijyanye n'ubwikorezi. Ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'igihugu cy'u Rwanda mu myaka 13 ishize ngo bwikubye inshuro 10. Ubu bucuruzi hagati y'ibi bihugu byombi bwakomeje gutumbagira bujyana n'ishoramari ibigo byo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byakomeje kuzamura mu Rwanda, aho ngo mu myaka 23 ishize byibuze ngo byashoye rifite agaciro karenga miliyoni 320 z'amadolari y'Abanyamerika. N'ishoramari ryiganjemo izo mu nzego zirimo amahoteli n'ubukerarugendo, gutunganya amabuye y'agaciro, gutwara ibintu, guteza imbere ubwikorezi binyuze mu ikoranabuhanga ryo ku muhanda, ubuhinzi ndetse n'inganda. Nk'urugero ni ikigo cya DP World ari nacyo kigenzura Kigali Logistics Platform, cyambu kidakura ku nyanja giherereye i Masaka mu karere ka Kicukiro, ngo kigafasha kubika ibyoherezwa n'ibivanwa mu mahanga mbere yo gukwirakwizwa hirya no hino mu karere. Ibigo 100 byo mu Rwanda kuri ubu ngo bitanga serivisi binyuze ku rubuga rwa Dubai.com rw'ikigo DP World ngo rufasha abantu kohereza ibicuruzwa. RDB yatangaje ko biteganywa ko muri rusange ishoramari rizakomeza kuzamuka cyane no muri uyu mwaka wa 2024 ngaho iteganya ko hazandikwa ishoramari rifite agaciro karenga miliyari 3 z'amadolari y'Abanyamerika. Ngaho urumva ko iterambere riri kurushaho kuzamuka kubera ubufatanye igihugu cyiza cy'u Rwanda gifitanye n'ibindi bihugu mpuzamahanga. Mwe mukomeze gukora subscribe na like ndetse na share kuri bagenzi banyu nabo mu baye link barusheho kudukurikira hano kuri Juri TV. Ndabashimiye.